Dragi građani Srbije, pre godinu dana naša zemlja je doživela užasnu tragediju. 16 života je izgubljeno usled pada nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu. Sutra, 1. novembra, otići ću u crkvu da se pomolim Bogu, da zapalim sveću za svakoga od njih. Pozivam i ljude da isto to učine, a znam da mnogi od vas to i hoće. Znam i razumem da u trenucima tuge neki ljudi utehu traže u okupljanjima, na ulicama, trgovima, drugim mestima. Sve dok se to radi na miran i zakonit način, uz poštovanje i obzir prema drugim ljudima, ja to u potpunosti podržavam. Zarad žrtava i njihovih porodica, molim vas i hajde da iskažemo poštovanje prema njima i jedni prema drugima. Moja istinska želja kao predsednika Republike je da sutrašnji dan prođe mirno, s poštovanjem jednih za druge i jednih prema drugima, posebno prema žrtvama, sa više tišine nego vike, sa više razmišljanja nego nadgornjavanja, sa jasnijim pogledom ka sebi nego ka drugima.